Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول على السلام على الله أكبر. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى
يقول في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puasin pupujian iban sasanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hitukbal tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in sa taud-taud pagsyarang sukur. Daing hamanga ka-ni'mat-ni'matan yanughara sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo. Atawakan daing hamanga ka-ni'mat-ni'matan bios sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo. Daing hasababyan mga umat beriman. Subay tuod patut kato tanyo in patauron tanyo. In pagsyarang sukur pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sa taud-taud pagsyarang sukur. Damikian Allah subhanahu wa ta'ala in makapagbaya-baya hauno-uno na in pakaradyaan sin ipon niya. Damikian Allah subhanahu wa ta'ala nakaingat sin kataan uno-uno na in tiyatapok sin manu siya sibuda ka pamalaggo atawakan pamasibi. Mga umat beriman, saksian tanyo in Allah subhanahu wa ta'ala sinwayruon Tuhan mapatut sumbahun buat malaingkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian inna binatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam piarasin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo hakasibu tanyo manusia hasupaya manghalulay magpatarangi magpasawahi sin mga kasyara-syaraan sin Allah subhanahu wa ta'ala atawakan sin mga kahukum-hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam panabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iban pa mga ahli niya halaw man sin pamaymayan niya iban pa mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin undang panon sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sambil pa mga amuin mga sila miyamamagad habakkas sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mga umat beriman, pataptapun tanyo in kabuga tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala sin matan kabuga. Pataptapun tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in matan kabuga minsan haunu kita nyo binaybayan. Damikian huminang sin mga diaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya iban sarta lumayo daing ha mga piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya.
Dahil hasabab yan haadlaw ini, in mawdu sin kita nyo atawakan in topic sin kita nyo, amo na in madakhilu syaitan ala al-ins. Madakhilu syaitan ala al-ins. Manusia. Natumtumuntan yung mga umat bariman. Asal amoy papaagaron hahigong hagasin syaitan. Sababin siya kuntaratan nyo sa tampal-tampal. Nanguntarahi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta di payat tumamarahi mga umat bariman. Sambil amuin siyapahan niya pa. Ahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laungon niya in mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi'u. Wala tattabi'u. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat niya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kamu law niya magad hahigong hagas sin syaitan. Sabab may ta mga umat bariman. In syaitan. In siya kunto sa tampal-tampal. Nahatiyap-tiyap bang maawon doon. In pangkuntara pahang katao. Lumawag na sadya siyan sa baban. Bang biadiin amuin hikaraog niya sing kuntara niya. Bang biadiin makawaan niya hati niya in kuntara niya yaon. Nadayng hasabab yan habihayaon ini haadlaw ini. Ingatun tanyo bang uno na mayan. In mga madakhilu syaitani ala al-ins. Mga lalabayan. At tawakan susuran sin syaitan doon hamano siya. Mataod siya tibayhuan. Sumaput kita nyo. Dahing ha mga amuin panagnaan. In panagnaan niya, amo na in panagnaan madkhal, amo na in al-jahal. Amo na in kawam. Na in kawam, mga umat bariman, maalum katutan nyo. Bang in manu siya, awam siya, haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala, iban hasara sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, tanto na sadya, di niya mapinig in hinang marayaw, atau di niya mapinig in hinang marayaw. Panganalin niya in hinang mangiyaon marayaw. Atawakan, tanto na sadya, di niya mapinig in hinang bid'a din hasunnat, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para kala in panghati niya, in hinang bid'a yaon, hinang pasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa in kamattanan niya, in hakikat niya mga umat bariman, in yaon sulang na hati hapamando, sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In kaawam, in siya ini hambuok deng ha mga lalabayan sin syaitan. Ari-arihan niya inipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon ha kaawam. In tandaan niya, yamna'uhu min talabil ilmi syar'i wa huduri majalisil ilm. Paagangan sin syaitan, inipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin bang in manusia, inipon sin Allah subhanahu wa ta'ala yaun. Tumudyo siya mau na amuin manuntut ilmu, pumati sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin syara sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, paagangan niya ito. Iban damikyan bang aun pagtipon-tipon doon. Amuin pagmumuhadarahan. Amuin pagtitipon-tiponan sin mga sila manununtut ilmu, paagangan sin syaitan. Sabab yan kaya ingatan niya in hinang yaon marayaw. Dahil hasabab yan in syaitan, di siya mabaya pahinang marayaw. In pangabi-ngabi sin syaitan, wayroon maksud niya padukaing buat malengkan laungun niya in ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya maranya, maabi-abi niya palom sinapi narka jahannam. Hangkan na subay kita nyo mahali. Na dahil hasabab yan, biyan na sinsambat,
Inkatan hinang marayaw. Inyaon bang uno-uno doon. Yan doon ni syaitan pagangan niya. Biyan na sin pagtuntot ilmo. Hasabab mayta. Doon ha pagtuntot ilmo mga umat bariman. Aon biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala dahing ha mga kalabbihanan niya. Aon biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala dahing ha mga karayawan niya bang kawamuin nanununtot ilmo maun. Damikyan ha haditin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala dahing ha mga kalabbihanan. Bang hindi pun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bumati sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang katun sin Allah subhanahu wa ta'ala in darajat nila. Biyan ha parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang katun sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila amanu na mamarat saya. Nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala dahin kanyo. Iban hinda siwin mga manusia pa. Walladhina utul ilma darajat. Iban amuin mga sila manusia. Nagdara sin ilmu. Nagdara sin panghati. Sin sara sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dahin hasabab yan. Bagingat sin syaitan. Paagangan niya ito ha supaya di makatudjumat to. Di umangkat in darajat sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paagangan niya. Ha, patutugon niya doon, haamuin hakaawam sin manusia. Sambil na sadya mo'y magbalik parahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon pangirap-mirap niya, wayroon panghati niya haagama Islam. Uno pa inbiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan haram siya doon ha mga sila tao, wayroon panghati niya, amuin tao awam. Haramin mga kalabbihanan ni doon ha, wayroon panghati niya. Intanda niya long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Pamunga kanila ya Muhammad magsibo kay naon panghati niya iban sinwayron panghati niya. Natanto na sadya in jawab niya di magsibo. Inaon panghati niya, inaon pang school niya. Iban sinwayron di magsibo mga umat bariman. Damikyan hadith ni Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kaya baita dahing ha mga kalabbihan na sin magtuntot ilmo hangkan na di mabayaan syaitan paagangan niya huminang sa sin mga labayan hasupaya di makadulapak makatudjumaon inipon sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na habayta sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Long sinabi na ito Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hisiu-siu in miyanaw siya. Miyanaw siya. Amoy na hasupaya. Lumawag at awakan dumawhat. Humati sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Humati sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin Nabi na ito Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Paluhayun sin Allah subhanahu wa ta'ala indanya harap maun pasurga. Allahu Akbar. Biyayta sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahing hamanga kalabbihanan sin pagtuntut ilmo. Dahing hasabab yan ini mga kalabbihanan ini tudyo sadya maun pa mga sila amuin mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala nanununtot ilmo adapon in mga sila tao awa maamuin piyangari-ngarihan sin syaitan. Nabati ikaw, bangkaw makabaya, makadawhat, dahing mga biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan ini, bati ikaw. Sabab ini ikaw yan, piyangari-ngarihan kau sin syaitan. Hambuk ini, dahing mga lalabayan susuran sin syaitan, katutan yung mga umat bariman. Inihikarwa niya, dahing mga lalabayan sin syaitan, hamano siya, maun paamuin, pakaawam, yaj'aluhu yufti bighairi ilmin ay yaqula 'ala Allah wa fi dinillahi bighairi ilmin wal fatwa bighairi ilmin haram. Inihikarwan niya mga lalabayan at tawakandan si syaitan dahil mga panasat niya haipon sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya maabi-abi niya inipon sin Allah subhanahu wa ta'ala harap maun palom sinapinar ka jahannam. Huminang siya dahil mga lalabayan niya. Amo inipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makapag-ipta na siya.
makadihil na siya patwa, paamuin mahadya na hawayroon panghati niya. Hawayroon panghati niya hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawayroon panghati niya doon haagama Islam. Na in magdihil pitwa, magdihil patwa, hawayroon ilmo niya in hukuman niya mga ummat al-Islam haram. Dahil nga sabab yan, subay tuod kita nyo mahali, sabab in syaitan, hisyuin ng dak, amoy pamano siya. Magdihil pitwa, hawayroon ilmo niya, amo na in syaitan, sabab in syaitan, in kabayaan niya, amoy mangdaak sa japahin ng mangi. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Amo yan, in kabayaan sin syaitan, in kabayaan niya, mangdaki siya katutan niyo, mangdaki kay niyo, maun pa amuin, hinang mangi, hinang malumi, sambil amuin makapamong nakita nyo sinwayroon panghati tanyo, doon haaga hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Arakala, mga umat bariman, doon hapagdihil mo sin pitwa, habukun amo, sababan amuin hikajul jana kay mo. Sababan, hikajul jana kay mo. Sababan amuin hikamatay kay mo. Kitaan nyo ba in kisa naghapin? Kaya baita, hahadithi Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kaya pag itipakan sin dua imam amunain, hi Imam Bukhari iban hi Imam Muslim, sarta hadith din kan Sa'idin al-Khudri radiyallahu an. Amuin hambuk manusia. Rajulun qatala 99 nafsan. Amuin hambuk usog nakapatay sin ka siyaman tagsiyam ginhawabaran. Hambuk usog nakapatay sin ka siyaman tagsiyam ginhawabaran. Nasambil laong ta ususun tayong kisa. Sambil amuin laong ta mabaya na siya magbago, mabaya siya lumawag dahil ha mga pangaruhan niya, pangasubuhan niya. Dahil ha mga problema niya yaon, amuin. Nakapatay siya sin ka siyaman tagsiyam ginhawabaran. Sambil piagbak niya inahambuok rahib. Doon man piagbak niya inahambuok rahib. Sambil na siya nangasubo, nangaru. Laong niya aong pabaha kaampunan kako sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Habihay ni inhinang ko amuin nakapatay ako sin ka siyaman tagsiyam ginhawabaran. Uno insambong kanya sin rahib. Wayroon na kaampunan kay mo. Wayroon na kaampunan kay mo. Habihan na. Hintawad sin napatay mo ka siyaman tagsiyam. Sa lagu-lagu pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, wayroon na kaampunan kay mo. Laong sin rahib. Na dahil nga sabab yan, uno inhinang sinusog yaon. Faqatalahu. Fakammala bihi mi'atan. Sambil wayroon pagduwarwa, piatay niya in rahib yaon. Sambil jimukup pahanggatos in napatay niya. Sambil pakahinapusan sin hadith yaon. Naunoin makawatan nyo dito pangadyan. Nagdihil sa sin pitwa, sin wayroon ilmo niya. Sin wayroon panghati niya. Hasababan sin kya matay niya. Sin kya bunukan niya. Amuin dimihil siya pitwa, hawayroon panghati niya. Hangkan na mga umat bariman, ayaw kita nyo sumudsod, paparkala, bang wayroon ilmo tanyo doon. Naam. Atawakan arakala isab, in pagdihil mo sin pitwa yaon, sababan amuin hikamatay sin hambuk tay manghud mo. Uno in dalil. Dalil hambuk kis sa damikyan. Sa riwayat, Imam An-Nasai, hadith dan kan Jabir radiyallahu an. Hawak tumanin sila, in Jabir radiyallahu an, yimwa hatutulak-tulakan, sambil laung ta, taon dahil ha mga panaiban nila, kiyugdan inuunya, sin bato, sambil amoy nasipak. Doon man hadum yaon, nanagainup, inhambog tay manghud nila amoy kapalian inuunya yaon. Nanagainup siya sambil lang tain siya yaon halawng sin junub. Yugdan sa sin hadathul akbar. Doon man, nakabati na sila. Fasaalahu ashabuhu. Yasubo niya na in mga panaiban niya. Yasubo niya na in mga panaiban niya. Laong niya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Laong sin nangasubo yaon.
Aon kalaw niya kabakan yung kaku ruksa. Hati niya amon exempted na siya. Di na siya umusal sin tubig. Maktayamum na sadya siya. Di na siya amon maygo. Puno sambong sin mga panayban niya. Faqalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'ala al-ma. Laong sin mga panayban niya, nawayron kabakan namo doon kay mo amoy exempted na kawamon di na kaumusal sin tubig. Di na kawamoy maygo. Sababin ikaw lang kagausan mo. Na doon naman pagabihat tuwin sambong sin mga panayban niya, sambil laong ta pagtasala. Namaygo na. Inusog yaon. Napagubos niya na maygo, nawapat ka ilo inusog yaon. Nawapat. Nasambil laong ta, di matong na sila panabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Di matong na sila panabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sambil suy-suy nila na innagjato kanila yaon amo inhahambok tay manghud nila. Nalaong kanila sinabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, faqataluhu, biyunoon nyo siya. Hasabab diak nila amuin na maygo. Inhambok tay manghud nila bisan amuin laong taon dayng ha mga udhur niya. Hasabab sinpak pituan nila yaon, hawayroon panghati nila, nabuno nila inhambok tay manghud nila yaon, mihatay hasababan nila. Dayng hasabab yan, subay kita nyo mahali. Sambil amoin hahulihan sin hadith yaon, hati niya biyaitaan sila sin Nabi nato Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mamarahin na sadya, paamoin kanya in maktayamum na sadya siya, hasabab sin aon udhur niya. Mga umat bariman, biya na sin sambat, ayaw kita nyo mag-us-us, amoin magdihil pitwa, paparkala, amoin wayroon panghati tanyo, sabab ini dahing ha mga pangaringari sin syaitan. Siya in nagdaka tutanyo hasupaya kau makapanglaong, pamano siya pamahadya na. Subay kita nyo mahali, wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw ka manudsod paparkala, amoin wayroon ilmu mo. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, mga umat beriman, dahing ha mga madakhilu syaitan al-jahal, inhikatunya annahu yadfa'uhu ila qutirafi qaba'irid dhunub. Dahing ha mga lalabayan sin syaitan, hatawakan amuin strategi niya supaya masasat niya inipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tulakon niya inipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun papahinangon niya sin pardo sa handakula. Punuin mga pardo sa handakula. Biya na sin asyirku billah. Biya na sin pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na in pagsakuto mga umat beriman, hamuin huminang kaulimbang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sa lagu-lagu, pardusahan pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kam min muslimin yaqulu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bila nasadya dahing mga bangsa muslimin, sin namumong, sin namimisara, sin kimakabtang, sin kalima la ilaha illallah, hasababan sin kajahil nila, nakadulapak sila, nakatudyo sila pagkakahinang sin kasirikan sibu da pasirik dakula iban asibi. Wa minhum man yad'u ghairallah, aw na daing kanila amoin mangindua maduga ing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhum man yadhbahu ghairallah, demikian aw na daing kanila magsumbay maduga ing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Aw pa rin kanila sumapan na sila madugaing dengha Allah subhanahu wa ta'ala. Inhi kaupat niya mga umat beriman, dengha mga madakhilu syaitan al-jahal, annahu yadfa'uhu ilal ghuluwi fid din. Huminangin syaitan
sababan bang biadin maabi-abinya inipon sinallahu subhanahu wa ta'ala maun palawm sina pinarka jahannam tulakunya inipon sinallahu subhanahu wa ta'ala maun amuin manghiulakad siya hasara sinallahu subhanahu wa ta'ala mangliulakad doon haaga masinallahu subhanahu wa ta'ala amuin magpalabi na siya hakabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in huminang na siya amuin syara wala na nasyara sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ding hasabab yan subay to kita nyo mahalli hama nagkasabutan niya to mga ummat bariman murah-murahan papagbarakaton sin Allahu subhanahu wa ta'ala in adlaw ini iban sarata papagmumpaton sin Allahu subhanahu wa ta'ala katutan yung muna paginhawabaran ko in patumtum yaon mahuli maton kaniyo إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أقم الصلاة لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف
عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.